alitumwa na Mungu aende kwenye nyumba ya Yese. Lengo lake ni kupata mfalme wa Israeli kwenye nyumba ya Yese. Samueli alitumwa na Mungu aende kwenye nyumba ya Yese. Lengo lake ni kupata mfalme wa Israeli kwenye nyumba ya Yese. Alipofika kwenye nyumba ya Yese, Samueli alimwambia Yese, walete watoto wako wote, Mungu wa mbinguni ana haja nao. Akaletwa mtoto wa kwanza, neema ya Mungu ikakataa. Akaletwa mtoto wa pili, mafuta yakakataa. Akaletwa mtoto wa tatu, kibali cha Mungu kikakataa. Wa nne mpaka wa mwisho wakaletwa, hakuna hata mmoja aliyechaguliwa. Samueli akauliza, je, hakuna mwingine katika watoto wako aliyebaki? Yese akajibu, yuko Daudi kule porini anachunga kondoo. Ni kijana mdogo asiyeweza chochote, kazi yake yeye ni kuchunga kondoo. Yese hakujua mipango ya Mungu na kusudi la Mungu vipo juu ya Daudi. Daudi alipoletwa mbele ya Samueli, neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Aliyeonekana kuwa hawezi akawa mfalme wa Israeli. Mipango ya Mungu, mipango ya Mungu, na kusudi la Mungu, na kusudi la Mungu ni lazima vitimie, lazima vitimie maishani, katika maisha yako. Hata wainuke kukupiga vita, mipango ya Mungu, hata wainuke kukuzuia, na kusudi la Mungu ni lazima vitimie, lazima vitimie. Haleluya, katika maisha yako. Hata wainuke na maneno ya mipango ya Mungu. Kusudi la Mungu ni la Mungu tu, na kusudi la Mungu, mipango ya Mungu itatimia, lazima vitimie maishani, katika maisha yako. Kwenye nyumba ya Yese kulikuwa na watoto wengi. Daudi alikuwa mmoja wao, lakini walipoitwa watoto wa Yese, Daudi aliachwa porini. Kwenye nyumba ya Yese kulikuwa na watoto wengi. Daudi alikuwa mmoja wao, lakini walipoitwa watoto wa Yese, jina la Daudi liliachwa porini, kwa sababu mbele ya macho ya watu Daudi alionekana hafai. Maana wanadamu hutazama nje, lakini Mungu hutazama moyoni. Kumbe wanadamu kawaida yao siku zote wanapambana kuzuia mipango ya Mungu isitimie maishani mwako. Kumbe wanadamu
kawaida yao. Siku zote wanapambana kuzuia kusudi la Mungu lisitimie maishani mwako. Ndiyo maana unapopita kwenye mapito wao wanafurahia. Ndiyo maana wanatamani siku zote uwe chini, wanatamani usisonge mbele, wanatamani mambo yako yaharibike. Pamoja na hayo, Mungu yupo nawe, kusudi lake litatimia. Mipango ya Mungu, mipango ya Mungu, na kusudi la Mungu, na kusudi la Mungu ni lazima vitimie, lazima vitimie katika maisha yako. Hata wainuke kukupiga vita, mipango ya Mungu, hata wainuke kukuzuia, na kusudi la Mungu ni lazima vitimie, lazima vitimie. Haleluya, katika maisha yako. Hata wainuke na maneno yao, mipango ya Mungu, kusudi la Mungu ni la Mungu, na kusudi la Mungu, mipango ya Mungu itatimia, lazima vitimie katika maisha yako.